Мына жерде эле башталып кетти улак. Ассаламу алейкум достор. Улуттук спорт каналынын катталуучулары, жалпы эле Көкбөрү көрмандары. Сузак району Жон Күнгөй айылы акыркы айылда турабыз. Мындан ары ашып кетсең Казарман дейт. Бул жерде Жон Күнгөй ынтымагы жыл арасында өтүп аткан улактын бүгүн 94-жылкы жигиттердин кезеги экен эле, чыгып атат улагы. Бир топ сорундары бар экен. Мына ушул улакты мен сиздерге тартып жеткире берейин деп ушул палван жигиттердин чакыруусу менен келип калдым. Улак алдынан разминка болуп атат. Жигиттер бул жерде күчтөрүн сынап атат, көтөрүп көрүп атат, ат салып көрүп атат. Өзүн алдырбайсыңар, өзүн. Bir götürçe, kumar götür kumar. Bir götür kaç özün öyle. 50'nün üstü torpok. Eleman palon. Dostum bir götür. Öz ala toşet. Ya albaysыңар, алып айтасыңар бу. Nuke onu nemeni cildiriş gerek sümönüktü. Tamam. Öyle kızıkçılar. Elemana koy perçe. Yobane. Торы тай күчтүү ғой. Погода кылтат. Алды кармады, жардам бергиле. Ермек биле, ермек. Ой, не иске, ермек. Атын кармаш керек эле. Eleman. Ermek al çay. Tükeye koy böyle tükeye. Aldı tekeret attı. Kol sal, jardan ber götür. Ay düşürdüңөр. Kumar falan ne? Tüke. Tüke çandırdan aldı alat. La de, pulu kadar bile de bile eleman. Жоқ, düşürdüңөр. Oşanı kadar havayda sana bile. Торы тай күчтүү экен. Anarka var atası değil. Salmayız. Öğregen de torpağı.
60 karat okşet. Altın 50 50'ün üstünde. üstü de. 50'nin üstü canlı. John Kungoy aylı, бұл жерде 94-cü жылқы жігіттер. John Kungoy ынтымағы улағыны бүгін кезектегі шығарылышы екен. Ошу жігіттердің улағын сіздерге тартып чағылдырып берген келіп қалдық. Анда емесе бүгінгі марекенелері 1994-cü жылқы жігіттер. Жігіттермен бір өкір сүлешелден улаға кетсек, шекесінен сүлеше берелі. Ассаламу алейкум. Бүгін улаға келіп, жақшы бір чаап ойнап кеттіңіздер. Сорыныңыз бар азмасы шу ынтымақ улағы бізге келіп қалды. Шуында біз өткөріп жатамыз. Бүгін келіп чаап кеттік. Улағырды саған. Бүгін келіп шу аман есен чаап, таза менет қылып, соны алып кеттікілі. Ondan кейін шу кейінгілерге өткізіп кетішкен оға. Жақшы ойнап кеттікілі жігіттер сілер дағы. Жақсы кен. Şu bugünkü ынтымақ улағы şu 94'тер. Арды айым şu немебіз үзілбесін ынтымағыбыз. Арды айым шундай жақшы тойларда, жақшы күндерде шундай немелерді өткөріп жүріп өрәйлі. Жақсы кен. Бүгін құлақтық şu ынтымақта өткізәлі. Күн жаман өтіп кетсін. Şu игілік болсын, білегінде күш барлар алсын. Жақсы. Жақсы кен. Келгілем ат үстінде жігіттермен да сүлеше кетелі. Assalamu alaikum. Şu gıdırtma ulapısıga gelip kalan eken, tinç aman ötkörüp olalı. Palvanlar gelip sorunlarını alıp ketsin, taza niyetmenen. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat. 40 bin so'm sorunuz var, aytib qo'ylik 40 bin so'm. 40 bin so'm sorunumuz var. Hapçalı jengil bo'lib, esen aman chaqib ketdik. Sizga da rahmat shuncha. Kelib tartib ketganingizga. Rahmat. Assalamu alaikum. Büyük kulağız palvanlar gelip yaxshi chaqib ketsin. Жақсы кен. Assalamu alaikum. Gıdırtmay ulaq şu bizge gelip olgan eken. Esen aman ötközüp olaylı. Ardayım ынтымағыбыз жер yüzün жарыбыз болып жүрөр эли. Сорунуңуз жакшы. Москвадан келген балдар ham коштоп сай берет. Assalamu alaikum. Бүгін 94'tер улақ беріп отабыз. Құдақаласа есен амен өткіріп алалы. Ынтымақташып, şu 40 мың сорынымыз бар. Şu башқа жақтағы айылдар келіп, sorunlarımızı tutup ынтымақташып чаап кетет. Жақсы кен. Assalamu alaikum. Gıdırtmay ulaq bizge gelgen eken. Şundur dostlarımız men çağırıp, şunu yaxşı çaap, esen aman ötkörüp olalı. Urus talaş, jangalı жоқ. Жақсы ойнап бергиле. Жақсы кен. Біз де қосылабыз. Неме, daha bir ортада сөз қошалы үшін Москвада жігіттерге рахмат şu. Біздің достарымыз ошақтан ham өзінің атаған немелерін, емгектерін бізге салды. Ошолордың немесін ham қошып, бүгін құда қаласа мына Архангелден ақсақалдарынан пата алып, şu işlerine игілік, şu алыс жақта жүрген. Бардығына денсаулық, ұзын өмір, şu емне мақсат қылу, şu алыс жақта жүрсе, ошолордың мақсаттарына жетіп, қайрап şu өзін жөнкінгі айылына esen aman келісін барды. Жақсы кен. Омен қана емесе? Омен Аллаху Акбар. Мынаке достор, кезектегі бүгінгі ынтымақ улағы башталды. Емі қалғанын ойын таласынан бұйырса сіздер ұқтыңыздар. Қандай улақ екен ынтымақ улақ сорындарын, анандағы айыл ынтымағы улақты тазарту мақсатында жиптеке бербейбіз деп жақсы бір іс-шараны баштап бұлардағы. Ынтымақ улағы John Kungoy. Çamı degende bu letatlar gene kötörüldü. Taşta uç yerine. Mutlaka olacak arkadaşlar.
Karamurtada ulaq болды da bu. Solo. Bolsa gerek. Yol jamanıрақ bolsa керек бірақ. Alo. Ne oldular? Bardılar mı? At. Qanday oldu? Ha, Noruzu oldu o. Düşürüp жоқ, bir ақтан тартып қалған екен. Aşçı o da. Hani Noruz oldu da ya. Bak. Noruz oldu aşağıda. Elimden. İyi başlattılar. Gitti. Dur o zaman. Selam bezler. Alma. Alma. Ne alma? Dostum kursaktı tart. Kulakasın yaman karaydı karışı. Aka küçük ot olup atam da. Bir de yatağıma geçke.
Baştan ketdi, kızıp atat, biroq çaң. Tushib qoldi o'xshaydi. Çağındaki misaldı. Sorun sayılıp gitti güzel. Kaçadı ekan bu? Qara qush. Nereden aydın? Ortaga girgizib yuguramiz. Kishina chiqib orqa. Artqa tur, artqa. Endi chiqdi. Hoptur ey balдар. Uşu ulağınlar tın şaman ötüp geçsin. Kilege maksatınarga jetkile. Uğul üylep kız çıkargıla. Oynap gülü uşu. Tamaşanar tın çözsün. Büyüngörge kut, bereket ölet. Tıntımakçılık olsun. Uşu yerden alımdar, karılar, imamlar. Bilimdi, sot prokuratörü, gubernatörü da işler durgan, hakim de işler durgan balda çıksın. Yaxşı oldu. Assalamualaikum, canlı tuğanlar. Yaylanan palvandarım. Bu nerede şu 92'desin bu? 94'tün balları ulak ötközü attı aylanan. Tınç çapkıla, uruşma savaşmaları. Sana tizgin teyircep salmağla aylanan. Kolunlar mühürlüğe çok. Falan karşılık ver, tükün karşılık ver. Karın kantarası karmaya kalma aylanan. Mailide o zaman öngördük verip, naraka ayakılı kılıkla aylanan. Aksakal oladı. Karışın var. 80'e çıkardılar. O şöyle buna tüm çaman ötközü ola. O meyil şu onların en sonunda şimdi olsun. İşlerin ilgilik olsun. Şu oynap gülüp büyük kulakta hiç onu ötközü ola. Eşekçaktan gelgen Assalamu alaikumlar. Biz buna ıntıma kulağın beri atağız. Anan keyingi aşilip berdirsek oşo aşilip bergen gana sorun bereriz. Anan apçıgı akanga ukanga verip anan 3'e 4 önken gelmegile. Bir aşilip bergen gana sorun bereriz. Ana şuradaydı bu var. Anan gelmeyle razı olsun. Gibin ortada düşmesen özün apart veriyorlar. Oo, ben vermeyim. Evet, diyek çılırma görsatma. Aylacalar bu jönde ula. Alan giyin. Sürət olmaqlı. O ne kaçayız? Tek çılırga sala turgan korpok emes, jengil. Yok en salganda sal götür alıyorsun. Anday olsa kolay kalat, kumaş. Tek çılırga çok. Hoş aytıkla ey. Tuttu sarı. Raçılığa çek. Kulağına tutkan. Kalkalım şu bayaklı var. Bir yaşına kaybolanı unutmakla çapsan araya yaş balдар silerde de karısın araya. Demele o şu yaşına kaybolsan var. Giyinke muhtarım silerge karab terbiye kılaştı. Oşanın günün her biri geldi. Aynen sakalga. Aşırı peste çigirman karşı avuşasın araya. Adelini çağıralım. Oşanın çok oynadı. Bravo. Karısın araya.
Amin. Yaxşılıq olsun. Talaşmayın, talaşmayın. Hayda, ey. Yaşta o zaman biz süre koyalım. Bir yakta koyalım. Süre koyasın diye durup dursun. Ayşta gidin ortadan. Amin. Ya atalay turla Mehmet Talallı. Tartolallı. Ayşta süre koyasın. Ya tuğanlar, novu palvanlar, uşu baldardın, bizim ayıldın uşunday ıntıma kulağı var. Oşonun estafetası uşularga gelgenken uşular ötkörüp atat. Alıştagılar var, uşerdegiler var. Uşularga jakşı dua kılıp, uşulardın bergenini alıp, oynap gülüp taza çap, hırsık, beladan sırtkarı olup, tığın çaman, uruşpay, talaşpay, uşun baldardın. Densolukları, bala çakaları, ömürleri çın olsun, densoluk çın ol, oynap gülüp şintip, eldin adam ol, jüreversine, Moskvadan gelen salgan baldar var. Salgan bir patarak koysan, Amin. Oşo baldardın ömrüne densolug'un versin, ıhvalı götürüle versin. Tapkan taşıganına bereke. Jeri üske bereke, eli üske man versin. Allah'a ekber. Aksakallar Peki, aksakallar yoktu. Alıstan gelgen derdi. Sudan gelgen aksakallar sana gel. Aksakallar gel. Bana meyman da. Karamazlar var. O zamir şöyle. Zamir. Biz var. Okey. Zakir aşağı. Meymanlarga bergiler. Siz mi? Peki. Karçoluk damladan. Kelam la olsa Yeni bir çok. Saka vermeysin mi? Kulağa şıtlarım ben. Çok her kim öz millete, Ayştan bir özünün sorunu var. Çok bu. Ya 94'tüm. Elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Jaratkan Allah'ım, mına bugün şu Arxangel jergesinde 94'tüm baldar ulaq berip atışsыңар. Şu ынтымақ ulaq eken. Allah taala şu ынтымағыңардан айырбасын. Денсаулығыңарды чың кылсын, өмүрүңөрдү узун кылсын. Şu Arxangel'den murat tapqara alımlar, eline jurtuna, mamleketke, dinge hizmet kılan jakşı insanlar çıksın. Belingерден Bileğinizde güç kuvvet gitmesin. Eki yaşoda yüzlerine jarı kırıslar kelem olsun. Baktıl insanlardan olsun. Rahmatlardan Allah razı olsun. Ukam, turgay için aytalım. Başladık gitti. Mayli qancha baydi? Amasın ben lan. Aslı iş olsun. Bunu başla. Tuturmuş oldu. Buna şu yollar duvarı başlandı buna kuda kalacak. Jakşı olup atadılar. Şu balların ömrünü versin ha. Kaladagi ballardagi densolukları uchun oluşlar. Bala çakası bilen önü ösüp baktıl olup жүрөбүз ha.
Kamçıbek'tin sorunu kutlu olsun. Bir batatlek. Atı tanıştıraylı Kamçıbek. Kamçıbek'tin bozcuları kosu emes mi? Kuyruğu kılaç dep tarıkta atlar go. Kamçıbek'tin bu. Kayradan almaz. Tarambazar. Şu bulağın arttığın zaman dostluğunlar üzülmeyin. En solukta elin ulu oturuyorlar. Çıkarlar yaktı. Şimdi en solukta onlar. Ancak şöyle elini geriye canına cidden oturuyor. Soru saldınız aga? Жолго чыгып кетсе окшойт. Ошо. Кененбей палуандын туугандарынан эмессиңби? Эмнеси болосуң? Небересиби? Ооба. Жаман окшош экенсиң, бирок чоң атаңа. Молодец. Kalpanca arkalı ıslak gol. Kayolup gitti. Acerde zaman zilleri vardı. Şurada düşük geçecek. Tak. Kimde gitti? Arkasında uçkaç kaldılar. Düşöte. Çocuğun karnına düştü. Emi bargılar. Жака ой береткен өзү бакчы. Жерден качып алың неме? Качып ал, полон кач. Сүрүлгөн бойдон кетип атышат эми. Ошо этеги бар токтоса керек. Тегизге түшүп. Көтөрүлүп калган экен. Талашып атышат. Ана салып кетти кыял. Каралма кыял. Кыял салып кеткен экен. Çarkına ketdi. Aydap keleydi attı da qarаңчы. Oy. Atlar tosып kaldı da öte sonun gelettiler. Kıyal karalma. Şu çukurdan alıp çıktı hazır. Özüm o tegizden oşul jaka oy beretken torpok. Ulakçı. Olbosum ne olacak? Oy tegizkenen jer бар экен, бирок баары oşul jaka sürülüp кетип атат. Ötken ulakta gelgende de oşonda bolчу.
Самат алған оқшайды, интеллигенттің есі. Bir ayda beri. Melis ekan. Жоқ, Самат болуш керек. Формасынан алаштырып атам ба? Так. Тартқаны келгенде эле ушу жакшат тийбей калат да. Ойда болбой калат. Санжар ат көтөрүп интеллигентти минип атабы, Самат биякта экен да баягы формасын адаштырып алган экен. Палванга мингиздиң окшойт да интеллигент да, Самат. Палванга мингиздиң окшойт да. Ийгилик каалайсыз, ал Азаматсың. Кармыштар тоо коюп алыптыр рахмат. Eralı, Kayraburdun, Jimmy, Panama, Zamir, Karambazar. Zülsüz jüröt. Tıntıga ke jüröt dağı, kim jüröt? Çamda dağı. Tugas zor eken. Toy. Kimde gitti? Kıyal gayra kıyal alıp ketken eкен. Karalma. Bu ikinci yolu taştap atat egerem. 94'tür kaşırdı okşaydı. Arxangel'din palvandarına Eldiyar Sarattın çok oyların baylap rastanıp atat ko. Eldiyar kanday? Yaxşı bu. Muno Sarat bayağı Barpıda Aydar çapkan Sarattın nesli? Balası oşon, ha? Bizde iki çocuğu şunda. An ötkönde bir ulakta şunu salıp atkan emeğini tarttım ele de. Sen senin nomerini suraştı. Nomerini aytıp başı. 502 bilen. 72 12 12 502 men, ha? Ötkönde şu balanın nomerini tabi berdi bir ökü suradı ile buna surap alıp koyun. Kanday söz var söylöş olasınlar deyim. Katı oldu uşakta. Çekmedik. Ortada gel. Birisi kucakta alttır. Birisi demeden alan iki paydan. Tak. Allah de. Düştü okşayt torpak. Ay, mi kızı taşırayım. Barpı. Barpı gel. Qanday sözünüz? Жақсы да. Tapta gezek ha? Tapta gezeyim. Valla desek ya. Rakam ne oldu? Tamam. İkinci yolu da kalıp çıktı. Ekönü bir de patasını alalı. Mına 94'lerdün ıntımağına doğa öresin. Birinciden sorun kut bolsun, ha? 94'tör ulaklar attır ıntımақ oynap жүрөсүн, Atты tanıştıra getirdim. Ötkönki жаңы at. Жақсы екен. Екінші жолы алып шығып таштап алды. Қаралманың балбаны, қиял балбан. Ракетаны чапқан бола,
Жачы командасында ракетаны чаап жүрдү. Нурсултан Полбан азыр алып чыгып, ашырып алган. Сорун кут болсун Полбан, келем бир 94-төргө дуа берели. Карабайсыздар. Пеки бар. Багыттар дайыма. Бериңер күзөбөсүн. Улаңга тынч өтүп кетсиздер. Сон улам. Бу аткан отты, атып чыккан атты да тааныштырып коем. Бул ат ака кече базардан алган жаңы. Кече жаңы алдым. Ушу балдардын ооматын берсин, тилеген тилеги берсин. Балдарынан кызмат, улдарынан урмат, кыздарынан кызмат көрүп, тойлордун үстүндө жүрөсүн. Амин. Аллаху акбар. Жагы сүрүлүп кеткен экен да жаман жерге. Ушул жерлер апасын экен да бул жер. Санжар алып келет ат Таран базар. Санжар алып чыгып келет ат, ошол жерден алган экен. Таштуу өтө тик жер экен бирок. Полбан атты да тааныштыра кетем. Интеллигент деген аты менен. Санжар Полбан. Дагы ошо сайга карап түшүп кетишти. Расул ака алып чыккан экен да кармыш менен. Dörttör. Çaң тартырбай да чаң. Жерге урабы, жок кармап калды беркич. Ашырабы. Түштү окшойт. Чаңды карачы, чаңды. Турпук жеңил жатпай атат азыр. Ашыры шöyle. Көтөрдү бирөөсү. Tetri gitti oyun çok. Şöyle çok kaldık şöyle. Katı şamal kokup duratken Allah'ın şamalında. Bana gel, selamun aleyküm. Sorun kılıp olsun. Olsun dikkat. Şu bizden. Aileler, yenilerimiz. Son çıktılar, çoğuldu. Elden batalalı deyip. Kırgızın oyunu şu. Hafizalardan şeyhlerin atası olsun, ilimli olsun, özleri de 30 bana Kur'an jаттаган, dinge kızmat kılgan onlardan olsun. Kaysıl жердик Атаңелдик, кайсыл жердик Сусандык, кайсыл жердик Кыргызстандык болуп жүрөрсүн. Алардын тынч ушу кандай ниетинсе ниетинен ашыгы менен Аллахтын тынчтыгы менен ölмөсүн. Амин. Минген аргымакты да тааныштыра кетиңиз. Минген аргымак. Алланын демек шупаты менен ушу кандай
жайында болса ham şu жарап атат кармаш. Жарап атат. Ооба, жакшы аттагым келди. Оомат дагы сизге. Алаш жигиттер топ эч нерсе көрүнбөй атат. Мындай чаң болот атат. Эч нерсе жок. Көрүнбөйт. Шамал айдаганда гана көрүнүп калат, ошон үчүн ат минбей кырга туруп тартып атам. Охо. Алынбай келди, Алынбай баягылардын акасы кече ЖКХда чапкан Курманбек командасы. Жактан ким чыгып калды? Будумчаңдын арасына жарып өткөн ким? Тынтыга берди атал. Тынтыга нар жактан жандап калыптыр. Şamal çam kısas. Ket taşırı verdi. Taştı üzerinde korkma şurada çabuk. Baldarga rahmeti. Uyguldayla birde vurvatı. Şu ıntmağa racırabasından ulaq verip delinin aldı olu el başka diyor. Bola ilgirsti çap, terisini sırıp tevete kılıp kiyip algan bola uşul. Ne oldu attı gayrı alıp gelip olsun? Esmi? Yok. Minçürör. Nurlan'a kaka aytkan mı? Tevete ilap kestirip aldı. Şunu aytkan ötken Nurlan kaça. Takır torpaq jerde жатпай da. Только aşırmay, kaçırmay. Жер чаң. Torpaq жеңіл, улақ өтті сонun болды, бірақ сорun көп екен. Қатар еле сайып атат. Шартқа байланыштуу, шартқа жараша эми кырдан тартканга туура келип атат да. Мантип чаң тарттырбай коюп атат. Архангел Жоон Күнгөйдүн аксагаларды кандайсыз? Жакшы. Тамаша кандай өтүп атат? Тамаша жакшы өтүп атат го, тынччылык. Жаш балдар бул 94-төр экен, калоо тилек батаңыз болсо бериң ынтымагына. Эмне дейбиз? Бул 94-жылкы балдар өзүбүздүн балдар. Укамыз балдардын ден соолугу чың болсун, эч качан оорубасын. Ынтымак болсун, үй бүлөлөрүн, бойдок балдар үйлөнсүн. Үйлөнгөндөрү бактылуу жашасын. Ошол эч качан оорубасын. Тилектериңиз кабыл болсун, аке. Бул атыңызды таныштыра кетпейсизби? Өзгөчө го, сын сыпаты. Атым мынау Абдамайды үлкөн бар өтүп кетти. Коёндун аты бар, ошонун баласы, өзүнүн баласы. Коёндун прямой баласы? Өзүнүн баласы. Коёнду тааныйбыз, жанакы 2019-жылы төөгө таштаган коён да. Ошол жаңы дыйканда. Жакшы экен. Ошонун баласы. Ооба, жакшы ат экен. Ушундай жакшы аттар көп болсун. Пышты болот да, эми ийиң барса пышты болот. Жаш экен да анда. Ооба. Быйыл күздөн аралаштырат экенсиз да? Улактарга. Быйыл кунанда деле күздөн бери эле балдар ашып беришет, чаап келетем, жыгылтырбай эле чымчылып атат. Жакшы экен. Жакшылап тапта бериңиз. Атасындай мыкты аттардан болсун. Таран базарлыктар кой дагы я. Аябай чаң, аябай. Koyun attı. Sırası tartıyor. Edos, bas yugo getelce. Düşürdü.
Ямполя. Yakıların aylı Kurmanbek komandasının aylı. Öte mıқты ылакчылар бар бул айылдан. Муунда да эң балбандары бар. Жаш муунду командалык оюндагы мыкты балдар бүт ушул Архангел айылынан дээрлик. Ошол 70-80% түшү керек. Командада. Kurmanbek командасында. Kurmanbek алган окшойт. Kurmanbek командасынын оюнчусу Kurmanbek алган чамасы ошол Kurmanbek экен. Шарында шериги баякылардын бири. Нурлисби же Бакысында Нурлиси. Баякылардын Нурлиси. Bir gayrı. Aşırı bergen atat, sorunda aşırı beri olasında atat. 94'ler zorlak beri atat bırak. Şu kırga karap çıkıştı. Ар жака түшүп кетет, ошол жерге барса эле түшүп кетет экен арага. Со түшүрбөй бир жака буруп калды чамасы. Бери көздө сүрүлүп калды го. Кимисинде келет ат, эмне болуп атат. Кайра жарга алып түшөт ушуну кайра. Кырга барды болду, нар жака ойт экен. Чаң болду тартпай. Алып чыгып сорунга таштап алган. Мына өзүбүздүн Kurmanbek балбан. Kurmanbek балбан сорун кут болсун. 94-төргө бир калот леп атадыба. Çatcan geledi. Ağzımda çıkman cevabını tanımay arkayında sırasına eteyine. O şey yıldıyda 1-2 saat sürüştü. Emi geledi kimisinde geledi, kayakta geledi. Ama şu ayıbı yok başka gene. Таныш кыйын. Жакын болгондо деле таныш кыйын болуп калды чаңан. Бактыбек деп болду. Бактыбек 1,5 сааттан бери эч ким көрбөй атат Бактыбек. Beri qaraydı ala beri qayrıb. İslamda qara İslam. Hayır. Buraya. Atçı. Ana. Ошондо 21 бүрсүн болуп калды. Неге камжакчарга? Мектеп түшпөйт.
Alışım gerek eledi aşağı. Kaçtı canı var. Karma atmayız mı? Adırgı kaç kanatın olacak? Meniki. O beke gel boş ver. Hem beke. Kaç beki? Düştü o şerge. Bana Eldos tavuk etmez çıkma. Eldos tavuk etmez çıkma. Kızıl açacağız içeride. Aldı. Sarat menen. Ya zamatı. Barpıdağı bayağı sarattım olası şunu. Zor futbol geliniz. Rahmat. Ben satayından bunu. Balдар ушунтип аташы ойнап көрүп атыптыр. Ар дайым ушул ойноо өткөрө берсин. Денсаулык болсун, балашкан тынч болсун, аманчылык болсун. Амин. Кулакка кайрада калган экен. Кармыш менен. Bir aşırı berdi Canan Sarat men. Ellerge rahmat. Sarmap kaldı. Salık koydu biraz. Eldiyer palvan. Hazırkı Sarat Bey çıkıp mağa aşırıp aldım Sarat azamat. Yıldı cannet olayım. Eldiyer palvan gelemiyor. 94'te göz duağılı alayım. Amin. 94'tür. Şöyle densoğlumun açığın olsun. Daima şu ıntımaqta el yüzmeden tınç aman olup şöyle ıntımağın eşkaçan üzülüyorsun. Ardayım var oldular. Allah bekliyor. Baktığını versin. Allah'lar. Atçı tanıştırıp öpe olan özün. At. Bu yan ne kanat? Bu yan. Tumanın balası bu yan. Tumanın balası bu yan. Mıhtatken hazır mağa. Şulat beni aşırı verdi Eldiyer. Rahmat Eldiyer. Çoğun. Razımın azamatsın. İkinci sorunlar. Avçılık taştadı. Daha bir ret salt boyunca dua kılavuz. Amin. Ne deyip? Şu yenelerin niyet kılıp ulak berudi. Qanday niyet kılgan bolsa niyetlerine jetsin. Allah Taalam öz mehrimini alıp paygambarıсын tatıptı. Ümmeti kılıp
Eki düğüne baktılık bölüm olsun. At bakkan sünnet, mingen de sünnet, peygamberin sünnetin tirilken uldardan olsun. Amin. Amin. Allahu Ekber. Komiser atı. Mendeki Janaka Almazaka'dan neme? Kuanacıdan algan Karabey. Ушул аттан токтогон экен. Бактыбек былтыр ошо Алмазака койгонбу Кубанакелер? Ылдыйдагы. 8 бомго жакын бей койгонда. Жакын акам эле берген. Мен өзүм белеринде энеси бар эле, 3 карындашы бар эле, өзүм койгон. Себеби ошо. Таза комиссар дейт, а? Таза комиссар. Таза комиссар. Жоон экен комиссардын. Баягы топоз деп койчу деген туура элеби? Топоз, а кличкасы, топоз. Муну апам Рамалык күзгү августки да, бул августтун 18-inde туулган. Мамашка уже топоз деп койгон апам Рамалык. Ошо топоз менен калган кличкасы. Жакшы экен. Анда мендеги Карабейдин ичиндеги туюндап калды, ушу топоздун баласы экен. Ушул аттын видеолорун көрүп, ушул Бактыбектин аты токтогон деп алган элем. Демек, немеси туура экен анда? Туура. Болду. Şangdan жақсы көрінбей жатат. Майлы бека. Şu sen de денсаулығың чың болсын, ушунча балдардын башын беректерип, мына классташтарыңар менен, досторуңар менен, şu 94-жылкы балдар жакшы тилек ниет кылып, şu элдин бир ынтымакчылыгы болсун, достчулугу болсун, жакшылыктары болсун деп, мына эртең эле Ноурuz байрамы келейтат, Орозо айттары келейтат. Şu жакшы күндөрдүн алдында жакшы тилек ниет менен ушундай мараке берип атсаңар, şu маракеңер кут болсун. Мындан бияка şu ниетлесеңер тилеген тилек ниетиңердин бар жогун Кудайым кабыл кылсын. Денсаулыгыңар чың, өмүрүңөр узун. Şu келечекте Кыргызстаныбыздын эл үчүн бир жакшы кызматыңарды кылып, şu өзүбүздүн эл үчүн şu туңарды бийик көкөлөтүп көтөрүп жүрө бергиле. Амин. Аллаху акбар. Kayradan geçen. Çang bolmaydı takım. Bardiyonculuk bir toplu. Canından koyuversene. Mına 94-жылкы балдар улак барып аткан экен. Мына 2000 насип экен, мен тиштеп алдым Кудай кааласа. Şu балдарга эмне дейбиз? Үйлөрүндө токчулук, барчылык, бактылуулук каалайбыз, а? Тынчыман келесиң. Атты таныштырып коем Тайбырылды. Тайбырыл өзүң кылгам, жаңасы. Ушул жердин аты өзүңүздүн аты. Өзүбүздүн кулундан ошол жерде. Жакшы ат экен, бирок кыргыз аттын чоң экен, а? Кыргыз ат чоң. Чоң экен, жакшы. Эми 4 жаш болду кам. Кудай кааласа. Бир миңизем сага Кудай кааласа тынчылыкмас ука. Жакшы аттарды берген. Алардын шериги. Жарда кезин тилеген менен Sal inim sal. Sal karatı. Büyük sol. Tek yemiş may. Armayın başta bin sal al.
Kötörlükler kayıttı mı çatlayla tut. Yeralı, narağında uluk. Vakti ve kaldığında gel. Yeralı verecek kadar koydun. Kimisi alıp gidelim demiyorsun. Yeralın calına çıkıp aldı. Sen cer tarafında oturduk. Haydi alğanı gel bırak. Uluklu atlanı baylap çıktı. Baylaşmaya başladık ettik şöyle. Düşük götürüldü de. Çok düşüret o hani. Allah değil de. Hadi düşük oldu. Soğan kıyaldın ketken soğan. Erkekçi olmayacak da vermiyor. Kamera süret koy. Kamera buradan yak. Tuttur ulak bir attım getireyim bu üstüne geçsinler. Orada bir şey diyorsun. O min attı tanıştırayım oldu. Gözünün ayıştan mı attı? Oldu degen. Oldu degen ayıştan attı. Ha жақсы ekan. Take sal gayrı take. Jekşen jetti. Şunu tut. Jekşen zaştanı kılıverip zaşta olup kettir bir ağaç. Jarıp taşladı. Ya bayakılar da jarıp ötüp ketti. Jarıp koy aşağı. Motorda al. Allah sizler alsa da volkanlar baylavalı da var. Çılbır gül düşerden. Gelger молодец. Götür Elger. Karmağanam yok bu dedik. Çattı da sana ki. Bir metre olsun lazım. Çontaktan var. Alınbay çüde. Kal kolat. Öspürünü bıştı davay. Hoppa. Tatlat gene şu жақсы. Bıştı gel. Sal bıştını sal. Atı top bol tat bırak. Canavar cersiz baran doğdu. Молодец. Üçüncü olasıdan bakalım. Takın.
Kurmanbek. Take, молодец. Hayradan take. Baktı topoz men ortada. Piştin onda. Oyna aka. Kök piştini davay. Satılatken şu kök pişti. Sancar beter göneken kıyalmara anan karmaktı. Şimdi gitti, kimde gel? Alınmayı, jo Sancar'a gel. Sancar kalmaktı. Şu ayında kalmışsın, can kalmayacağım. İnteligent değil mi? İnteligent. Vurdu cerge. Alınma öşerge taştadı. Dağ Sancar'da, intelligent. Arkangillik alınbay, жылқысы көп қалынбай дейді. Жүрерің çalınbay. Koyandı neyse, sorun kut bolsun. Ötkende bir takım aydan jigit. Барыс қошы, вақталан. Күдіні вақтылық берді, мен үшін қалғаным сақта денсаулық берсін. Şu улақ беріп жатқандардың юбилейсінде жана бір туғандарының атересінде Allah talam ettiğine vaktılık verip Allah'ın ona verimli bulunduğunu nasip etsin barına. Şu aman esen bedavasından жақсы bitmesine. Amin. Alınbay attı tanıştırıp alman. Kanat diyen akam. Karxangil'den. 2000 som sorun sayıldı. Tolka kol menen alıp çağırsın. Kelindim. Sorun kut bolsun. Kalotulek aytaylı. Жақсылықпен жақсы жерге жүріп кетсін. Ынтымақты болсын, жігіттер ай, игілік барына, үй бүлөл. Барына денсаулық. Ким ел жарым, ким жоқ. Қалған екен. Avayla jigit. Avayla. Kurmanbekler ortada. Yengilgile. Jeksen jetti. Jarıp ketdi. Защита. Mına götürdü mına oqa. Suan. Yerden kaçtığını oldu da. Korpoğunlar üzüleyinde kaldı bro. Kurmanbek Sancar, Rasul, Vaktıbek, Jimmy, Hıyal, Jackson, ortadağlar, Rasul aka, Aybek aka, Çüden Aybek aka, Tarambazar, Palvan. Kurmanbek Çüden. Bayaklardan biri ortada. Eldiyar sal dostum, sal Eldiyar. Sarattı. Kıyalın üstüne vardı biraz. Jetti Baktubek kötörüp at qara. Toppoz menen Baktubek kötörüp atat. Kötördüm Baktubek, tıntık oңдо atat. Baktubek oңдо. Kötörüp ketdi Baktubek, çalıp ketdi. Toppoz. Qara beynin. Ben de gezen akıl şuradan doktorunda attım bu. Men algan qara beyin.
tuğul atıran balası şu topozun balası. Komisar. Kayradan ne kimin sayıldı ya? Vakti topoz bilen ortaya girip gitti. Ne oldu? Kimin sorun var? Kimin sorun var? Şunu götürülgen tartıp koyulan neme kılayla. Vakti gel sorun kutlu olsun. Жерден өзü götürüp aldı görüp durduk kamerada atış topşek. Bir kalı tilek hatta duanı. Bereyli 94'lörgö. Ne de düşür 94'te. Tımak olsun arday. Şöyle dörün nırday. Tımak ol. Жақсылық үстіне жүргілі. Олар. Bundan da koyuyorlar. Komi. Boz komisar ne? Kimisi götürüp kaldı. Rasul Akay'a tar Taybek'e men Rasul Akay'a köteng yaşta. Rasul Balban'a gittik şeydi. Saldı aldı. Gitti. Yerge uğratırman bulduk şeydi. Alınbay, götürdüler Alınbay. Alınbay cüre vergin Çalınbay. Çan. Kıyal götürdük şey kıyal. Bayaklardan biri tartı otan tart. Güles. Ama tözünü tartı otan. Canına şuz kaldı bile bırakçı. Bunun ismi canına şuz kaldı değil. Bak bunun ismi şey. Bayaklardan biri. Bekarın. Bayaklar alıp gitti böyle koyuyor. Agası çalınıp kaldı, levukası alıp gitti. Bu nasıl sağa? Oo. Solda şeker. Nurgüz betin ne kanap gittim ne tiydi atın dişetiydi be. Atın dişetiydi. Ekin geçişte aldın mı? 3000. Sorun kutlu olsun. Bu bayaklardan biri. Bayaklar. Bayaklar жақсы bulaq berip turmoqlar kabul olsun. Ne tilek men verse tilekler kabul olsun. O men atı tanıştırıp kam. At Haybosu degen at ekan. Arxangel'in atı. Bayaklardan atı kim ele senin atın? Bayaklardan Nurlis degeni. Alınbay, Nurlis, bayaklar. Boş ekan atı. Ana şu kim? Evet. Haymasa da koy. Haymasa. Tamamdır. Haydi. Vallahi ağız masadağı kolundan geçince berdi ha. Ballarga dua kılıp razı olmay gelgen adamlarga razı olup ularga dua verip kettiңiздер ha. Ularning ömürleri ösün. El jurtlar bilen aman boldular. Mana жақсылық болды. Сүйменші улақ болды. Ушундай улақты дайыма шаа ойноп күн сүре бергиле. Үйүңөргө кут орносун, дөөлөт, ынтымакчылык орносун. Элибизге береке берсин, жерибизге береке, элибизге уман берсин. Анан кимге бересиңер? 91'ler sarda kütü olatıran bol. Sarga var verelim. Ошолардан бир дуа берип койгула. İsmail aka. İsmail. Keyinki жылы күздө башталат. 91'ler var mı nerede? Ana var mı nerede? Mayli 10 bin balдар mana 91 bin altыңыз bravo. Bulaqtı yaxşınaqa alıb jegile, qurmazda toyğula, keyinki жылы күздө yaxşınaqa alıb dedi bunlar. El qatarında bulaq berdi onu. Mına jarqıragan jaz kerey tat, erteң Novruz bayram kerey tat.
Андан кейін эле Кудай насип кылып орозо күндөрү келе атат. Ушу келе жаткан орозо күндөрүңүз менен эртеңки майрамыңыздар менен барыңыздардын. Биздин эли журтубузда ушундай жакшылык оюндар, жакшынакай оюндар, эзелтен бери келе аткан ата салтыбыздын оюну. Ушул оюнду эч убакта колдон чыгарбастан жакшынакай баркыгар менен, жакшынакай сыйыбыз менен, өзүнүн тартиби менен жакшынакай ойноп күлүп чыгып жүрө бергиле. Эли журтубузга ушу береке берсин, пайыз берсин, жакшылыктарды берсин. Баарыбыз тынч болойлу, ынтымак болойлу. Бирге эмнени тилесек, ушу тилеген тилектерибиздин баары жогун Кудайым кабыл кылсын. Алыста жүргөн Москвада балдар бар, ошолордон бир дуа берип коюңуздар. Алыста жүргөн балдар, сапарда жүргөн балдарыбыздын өмүрүн берсин, ыкбалын көтөрө берсин Алла Таала. Тилеген максатына жетип эл журтуна аман эсен кетишип, ушу ойноп күлүп жүрө берсин. Аллаху акбар. Алыстан аяк бияктан келген меймандар кеткиле, алыстан келген туугандар. Адамдарга ыраазы болуп, тынч аман ойноп күлүп жериңерге жетип алгыла. Аспаган адам деле. Бала шакаң менен эл журтуң менен аман бол. Ушу элдин кызматын кылып жүрөсүң. Ушу кызматың дайыма Алла Таала колдоп, периштелер короо, уманың саламат болсун. Рахмат.